Aí hoje eu vou traduzir uma música que o nome do MC é MC Pedrinho, beleza? Então, bora lá. O título dessa música é Gol, é Gol Bolinha, beleza? Do MC Pedrinho. Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou. É de, c'est de, ou vle chita sou mwen, normalman. Ma pa accepte. Tacar nessa novinha dentro do gol. Tacar nessa novinha dentro do gol. E pra ela ataque. Ti zo ki kia an dan gol la. An dan ti machin gol la. Ouais, ti machin takou kom si Volkswagen se yo Brazil yo ele yo go. Ti form sa yo. Kop gade ya la. Brazil yo ele yo go. Kompren? E ti flanè. E ti flanè Brazilye. Toujou ge ti machin sa yo. Ou même ou ka djou ba bezwen ou même ka vivi ici ya la. Ici Amerika. Kompren? Men Brazilye ou le yo an pil. Me chegou que esse popô vou te amassar Dentro do gol, 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 gol. Yo, me chegou desse popô vou te amassar. Dentro do gol, 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 gol. Aí de Tizoki que a provoqué MC. MC di wè an dan gol sa. Pral dekale ou. Pral dechalbou ou. An dan ti gol sa. Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Quer sentar pra mim? Lógico que eu vou. Ou vle chita sou mwen. Pa pase pel dan. Lógico que eu vou. Tacar nessa novinha Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol. Ou a provoqué mansama avec boubou nou. Eh bien, ba yon problem. Men men mbral dekalo. Salap di la. pra novinha que me esculachou. Olha como o jogo me Yeah. Se di wè ou men. E kon ap pase tchwe sou mwen. Et koman jwet la viri nan moun. Hein? Et di kounya la, se pa bezwen. Men mpou bouyon te gaz. Wadako. virou. Com a BM com a Landy em casa. Mas ela só quer peão de gol. Invejoso tá se perguntando. Yo. Se di kat tout ti machin gen la kay mwen. Ou pat sa vdou la non? Se gen BM la kay li. Gen Range Rover la kay li. Men pa da se tan. Se men nan li pa chwazi pou mi se krasel nan lot. Gen nan ti go la fwem. E la dan li man plezi. Ti zo ki ya. An bet. Porque que a vida é assim. Mas os blocos cheios de novinha. Yo. Se di yo. Kon fe via kon sa men. Kompren? E di via komplike vwe men. Pa fwa gome pou ge tout bagay. Ou pa se moun nan e sal val da kon. E pi pa da se tal pra plezil nan sa ki ba. Kompren? E pi mi se di kom si gache ti zon nan beste men gen ti zo ki beste. E yo an fam. Bet ti jan ti fam. Pode ferrar sozinha, tá pra mim. Lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Tacar nessa novinha dentro do gol. Me instigou nesse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 yeah. Se decalé. Adi. Kazim, gati só kiki. De votre machine. Kazim, mais comment ça la provoqué jouer? Pas capable de manger. Comprendre? Ça fait comme si, men, l'autre jeune petit comme ça, ti zo kiki ça, faut même get 18 ans. Comprendre? A bon problème. Peut-être tout gros. Ou même occupé yo kaka. Foye nan prel. Mais Brésil pas bon bâti. Brésil là mon cher, Brésil son pépite dans ça. Pépite. Pas bon problème mais. Comprendre?
Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol, 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 o que Esquece ele tá pra mim, lógico que eu vou tacar nesse anuviar dentro do gol. Me chegou nesse popô, vou te amassar dentro do gol, 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 gol. Yo, musique la mouve. Et en même temps, tout nous est même pas au lieu qui style à répéter. Et puis pendant ce temps, beat la dope. Vai malé, ma no mati. Yeah, o nome você já conhece, né? Nossa, no tá com ele, vai ver. É, manda o número. O tá com o número já. E puis nous lá, vai malé. Juste voyez numéro. Comprendre? Voyez numéro. E puis nous casser rendez-vous. E puis on s'entendait à tout. Et puis, Fica a seu critério. sans critère, sans rien, guys. On prend ça là, non? Yo, belle petite vidéo. On prend une belle petite vibe. On prend li pas qu'à l'autre. Et puis, guys, pas oublier. Toujours même rendez-vous, même bagay là. Si la répéter bah nous chaque jour. On prend, c'est abonner, partager, commenter. Et puis, chaque week-end, n'a besoin une version comme ça. On prend, m'a toujours traduit en musique portugaise pour nous. Un grand bout de bête en créole, guys. On prend. Aí os brasileiros, comenta aí, compartilha com seus amigos. Aí vocês vão aprender mais e da linguagem do crioulo haitiano, né? Então, até a próxima, gente. Beleza? Tamo junto.